Salaam wa rahmatullahi. District Kadwambara Sheikh Abdal Mukwaya nuwe yatanka rukamya kunyenchakare n'ekiro kya Eid Adha. Nyenchakare nimbashaba ngo tuchere uze kusara Eid salatul Eid turaheze kusara salatul Eid mwena bindi binyamishwa nitekwa akutandika kushara nyenchakare kumara ebiro bishatu nyaburiwe yegezeho honga ikinyamishwa kirungi. Ikireki kine migenzo omwikiriza yashemerere kuba nakuratera arabase kusara kushabango kunagambira ushare kishoro kirungi kinyamishwa kirungi kora heze kusara uza kukihamwe emiteke eshatu kubanza no gwawe neka yawe wa kabiri no gwa abanyamikago banywani bawe kandi gwa kashatu uza kuhereza abatakwebasa abafuna mpora ugeze ukoreba kangu nabo batunga aha nyamishwa yawe ejo amurundogo empabwezi kurgatake tababasize kugura amatungo District Card hariho ekiyakigambaho umutakere manye birabero umutake kandi ncenda kitwegese utaka dependingira munonga buruga amahanga nize tugezeho gukora sake zitu tubanze kurundana mwaka kwaza kufaho twatugire bitu kusara ukuba ncyakare tokamanya nikibasa kumizamu okugira imam w'umusigwa baka aho muri Mburamba nagira ngo harente kateka ibatireho baka bafenja nakurwa kusanyuka anna ifuke n'abantu bafe atumarise ko bunya benda kusente ndenda kusala bisoro baka swasala na gamba kusale bisoro nakurwazikia songa yo kitegete era tulinze bulinze binakuki ndamukutwalira wamu omugandi twazo muri Mbara district kumurungumu gukonja kwetegura ekiro kya Eid abasilamu oko kurwo mizit erengiri 10 bahewa ebyokurya kamuwange kubaziza era ngaza Allah subhanahu wa ta'ala tuyagala aberenga akikuwa kandi umwami akochi tukusima munonga kandi utirimo mani minyi munonga umbiyo kukora tukishana mukamaranga niwe akuhereze ebyorukwenda akuzumura abene yakuzumura basima munonga ahabwizoberi funa sadaka yo mwami Patrick akochi nayebare munonga nayebare ntuza kumushabira munonga kwitu buki abukuba kutika abakachi reka bube buki